इह सुतकर्मेण परिणयनय इह सुतकर्मेण परिणयन शर्मणे चिनुत कमलागणम् अमानं अहो पश्यत चित्रम् गोकुलराजे महिमानम् अहो पश्यत चित्रम् गोकुलराजे महिमानम् यदनुखिल राधिकां निखिल सुख साधिकां यदनुखिल राधिकां निखिल सुख साधिकां अचित सकल समुदय सारम् अचित सकल समुदय सारम् अद्यदपि भवता मुहरपि च नव्यताम् अद्यदपि भवता मुहरपि च नव्यताम् वहति वहल फलम् अपारम् वहति वहल फलम् अपारम् अहो पश्यत चित्रम् गोकुलराजे महिमानम् अहो पश्यत चित्रम् गोकुलराजे महिमानम् उचितमपि तादृशां सहितनयमीदृशाम् उचितमपि तादृशां सहितनयमीदृशां लब्धमरचयत् अमलरूपं लब्धमरचयत् अमलरूपम् अपरुरतम् अपि अलं प्रणयकृतसत्फलम् अपरुरतम् अपि अलं प्रणयकृतसत्फलम् सबलं भरत निजकुलभूपं सबलं भरत निजकुलभूपम् अहो पश्यत चित्रम् गोकुलराजे महिमानम् त्रिजगदतिचारकं हृदयमते भारकं त्रिजगदतिचारकं हृदयमते भारकम्
पश्यत चित्रम गोकुलराजी महिमानम. ಈ ಚಂದಿ ಭಜನ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಗೋಪಾಲ ಚಂಪಂತು 2nd ವಾಲ್ಯೂಮ್ 35th चॅप्टर ಅಂತೂ बरयलस. जीव गोस्वामी म्हणटाची की गोकुलाचे अद्भुत दिव्य जावनशील वैभव पळयाती भाग्यवंत जावनशिले असंख्यात देव देवता सक्कडे श्रीकृष्ण परमात्माला वार्डिकेचे शुभ समारंभाक आयलसची. सुर्वेचरणां सांगताच की सगळांपशी अति सुंदर आणि सगळांपशी अत्यंत कुशेर आशिल्ली राधाराणीक सक्कडे पळयाची. ती अतुलनीय म्हळ्यार कोणाले उठू तिका तुलन करचें जायना. तसर ती राधाराणी तिगेल तारुण्य शाश्वत जावन आसा. मुखार सांगताची की नंदरायान तागेल पुत्ताले म्हळ्यार श्रीकृष्ण परमात्माला वार्डिकेक घालचे वस्त्र आनी श्रीकृष्णा श्रृंगारो त्या वार्डिके समारंभाक योग्य जावका म्हणून सक्कडे वेवस्था केल्या. आनी बलरामो आनी बाकी सक्कडे रायाल संबंदीक भारी प्रितीन प्रेमान द्वारका तकून वार्डिकेक आयिल्ले आसाची. मुखार सांगताच की नंदरायल ते हृदयांतू इतली खूश भरत म्हळ्यार ती खूश इतलीनी लोक घाल्ल्यार 3 लोकांत भरल्यार पावनाके त्रैलोक्य उणी जातके तागेले खूश भरच्याक. आनी त्या वार्डिकेचे शपथ घेवची विधी पळोवच्याक तागेलें मन तळमळटा म्हणून जीव गोस्वामी भारी चंद कोन ह्या भजनेंतू विवर्शिताची. हरे कृष्ण.